bagi thoi kita TV jong agak sih ke jong apa jopi haleluya kikti ki jong dagon ki kot na kidan ki par ke bagi kikti ki jong dagon ki yang ki beriu ki mani o dagon dari kedan ke par bagi puli ke Bible ke om kikti jong dagon ki kot na tangan puli ke bagi khat na lah ni ke par ada ni tangi saya tuai Bible ke om de put om de par redo bersim jong om play on that egg ko pelayan apa dia piman jadi. Sabi Yohanes wang kumi, citi ke jom Yohanes. Oh. Wang kumi sang. Rejar bayai le ko pop, ulang umrau jom ko pop. Rejar bayai le ko pop ulang soitan. Nama tahu soitan ulah lepop nadu menikam. Paknan ya kini lepon bau yo polu brio. Kran pan jatno ya kijing le kijing soitan. Haleluya. Cisuan. Ondai ban sulet penrem yo soitan. Ondai ban soitan misagero ondai kelepet upan jatno ikam kijing soitan. Paru soitan utrai kam utrai no dokter Eden. Trai hagayem ho Adam. Ter. Sewan kijing pang kijing jenjar ke bertairu nama gepok paru Yesus Kristus jing siapa lah dua yang tak mau terakhir lah bangin ya pestadi ya kijing kit jing simno jong mi kalau miang Matias miang nama pra miang Isaiah nama asap usah miang cidia penikok Petrasara nama aku sah miang bila kit no kami namun bang terakhir hamdai terakhir ai ini kubota bang lele Nitiap bau Yesus Kristus layak nak bertajam apa tapi pat bagi kuat bagi bagi kiti jom dagon gitu na haleluya kalau belum bagi kiti jom dagon kitrai ada rukam nak cikiam jom apa tapi nai haleluya pornya ni tuai bagi kiti jom dagon mungkin gitu na haleluya ni kam kiti bagi kiti jom dagon gitu na ni tuai ni por ada kerja jauh Yesus kiti jom dagon gitu Kikti jauh dagon gila tukar siapa pun isa sisin lada naman ay ke pendroy susu ke jinget yang apa tapi